Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shahiman tathruhu riyah. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, teman-teman lebihkan seluruh melebihkan jamaah Jum'ah yang insya-Allah pada angka mana kira masih ripung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri lauri aja sewan na pung Allah Ta'ala. Nasabah alhamdulillah iya esoi pada angka ki nawire pung Allah Ta'ala disingang. Allah berikan kesehatan kepada kita. Na engkatoy pong Allah Ta'ala na wereki asaginang kesempatan na saba engkatau ialah boleh pong Allah Ta'ala adisit disingang kesehatan nekede ialangi asaginang ataukah kesempatan engkatau tahu ialang asaginang diberikan oleh Allah kesempatan sementara de ialangi oleh Allah Ta'ala disingang ataukah kesehatan. Bahkan engkau hak tahu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan ialah to oleh Allah Ta'ala asaginang neikiade igaga mettorelalang atinna melok tunru baliwi pangobik na pong Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi idi yang kemat dapun relalan na ye onrongewi si boleh-boleh ki ifatarakai asyukuro kata mapu jillau raja sewan na pong Allah Ta'ala. Nasabak engkan na mikoritu adisit disingang dan kesempatan sehingga alhamdulillah engkakit na wadding ifat dupa tan ratau tak ia rega tepet tak lauri pung Allah Ta'ala. Mamagi-magi insya-Allah tepet tak ia rega sumpah tak lauri pung Allah Ta'ala na tarima made cingi resesena bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat nama pas salamat masa nasokku lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ta mancaji wi sai lalang asalamakeun na fahadere pung Allah Ta'ala rilalan na yor atau tungat tarilino sarekwam manginawat ding yala lalan na nabita nawat dikit lolonga punaywi asalama kalino nan niya asalama kang akhira insyaallah. Teman-teman labikan seluruh malabikan jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana kita rasakan bersama, YCD-CDE pengala ta'ala na faturung irobosinna. Akhir-akhir ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itu hujannya. Papada denre pupu beni nan nia pupu ele na fatur bosinna pengala ta'ala. Nariwatun na tur bosi terkada biasa idi say-saywi atanna engkaki manenna manoko. Terkadang ada hambanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka menggerutu, marah, jengkel dan lain sebagainya. Padahal zaman dimulakan Allah yakkumeloy ifahangiro situngenna agi-agi na pancaji pungala ta'ala musti engkamanang akatana yarega engkamanat tujuanna ataukah semua yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya. Pada roya sange bosi seperti sebagaimana turunnya hujan. Jamaah dimulakan Allah, rilalana Quran marajana pungala ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-45. Allah subhanahu wa ta'ala nak kelebara kengiro atau tungata napapada fadai ibarat narubusi. Allah mengibaratkan kehidupan dunia ini sebagaimana layaknya itu hujan. Maka dia Allah Ta'ala wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Muhammad alangi akkelebara kengiro ummakmu yero atau tungan rilino papade ibarat naro bosih bagaikan hujan yang turun dari langit sehingga nawat dingin sabari wi natuomana sininna tanat-tanangi sehingga menyebabkan tumbuh suburnya tumbuh-tumbuhan dan pada akhirnya selanjutnya tumbuhan itu mati dan kering diterbangkan nairingi angin dibawa terbang oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Majapu pungala ta'ala puan maraja sewa-sewa. Jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala rilalan na ayae nakilibarakan ngiru pungala ta'ala atau tungat taridino papadaro bosi. Betul na ada itaki coba bosi. Yero bosi sedih mancaji sumber kehidupan, sumber atau tunganna ya sengit tanah-tanah ya koturungi bosie wad dijaji yero tanah-tanangi tumbuh dengan subur nenapa furanna tuo silalo namo tuo nenapa alena namate betul na ada nelora kiro pungala ta'ala matanga lauri bosie makada yero atau tungat tarilino de naman nanungang kehidupan kita di alam dunia ini hanya sementara. Innama hadhil hayatud dunya mata. Maka dia pengala ta'ala kehidupan kita di alam dunia ini sementara saja. Pura motoki tuo kumotoro tuo ta napagangkan na pacapuran na mati tawi papada amatengan na tanat-tanangi. Maka zaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala yakoturung iro bosi faralli alita merenung faralli magatti alita isadari makada ternyata iro atau tungat tarilino anu allepal-lepang mibawang na faralli inawanawai alita aga pura ifasadia sebelum kita menghadap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pengala ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Majapu pungala ta'ala puan maraja na sewa-sewa. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dari segala sesuatunya. Betul na ada riwatun na faturu robosin na pungala ta'ala melo na pitap pungala ta'ala akwasangan na melo na penestap pungala ta'ala arajangan na kekuatan dan kekuasaan Allah lah yang lebih dahsyat dan lebih besar dibandingkan kekuatan manusia. Coba ni taite pak
yakko turup bosi apalagi liwa ai bosi lopoi dek gaga elo ulena ro tulinoi, tidak ada daya dan upaya manusia untuk menghalangi itu turunnya hujan. Sekali lagi, turunnya bosi tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upayanya manusia nawaddin halangi ro turunnya hujan. Betul na ada bosi lagi idit tolinoe de ulle tahangi lebih fa kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul na ada zaman dimulakan Allah nelorak kiro matanga lauri bosi makada ternyata Allah Maha Besar yang mampu menurunkan hujannya dan bisa meredahkan hujannya. Betul na ada Allah Maha Besar, Allah Maha Kekal. Kita manusia kecil, rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dana pun Allah taala kullu man 'alaiha fan majappu linoi sibawai lisuna akan binasa. Sementara wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nekia aku sanganna ia rega arajanganna pun Allah taala menenungi zat yang maha kekal. Maksudnya zaman dimulakan Allah yakko turungi robosi napitangi pun Allah taala arajanganna nasare kwam ki idi isadari aleta kita adalah manusia yang lemah, manusia yang kecil rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nelora kiro pun Allah taala si boleh-boleh rilalanna atungat tarilino ifakkaraje pun Allah taala. Ya tonna rosabana engka papasanna torolota lauri anakna maka da anak fakke gune si bawa made cengru atau tungam murilino fakkaraje pun Allah taala sebelum nafolemu abinasang. Fakkaraje pun Allah taala sebelum nafolemu abinasang. Artinya dalam kehidupan kita di alam dunia si boleh-boleh ki engka ki masumpa lauri pun Allah taala nasaba memang atau tungatta akata ancajingat tarilino wama khalaltul jinna wal insa illa liya'budun. Nelora memang ki pun Allah taala tu resel lebok na tanai hanya sekedar sebatas untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zaman dimulakan Allah yakko turung ibosi si boleh-boleh aleta merenung, si boleh-boleh aleta ifahangi ternyata ya robosi mencaji wi akele barakanna atau tungat tarilino. Pertanyaannya kemudian zaman dimulakan Allah aga falet na farallu ifigau riwattunna turunna bosi apa yang mesti kita harus lakukan saat turunnya hujan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan riwayat tunat turub bosie yero sahabae nagale bosi si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nappa Nabi nabukai sai fakianna sare kwam menginakan ne bosi namakutana sahabae ya Rasulullah surona Allah taala kenapa engkau membasahi sebagian tubuhmu dengan air hujan. Aga nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba majepuk melo kak rasakangi pamasina pun Allah taala yang baru Allah ciptakan. Saya ingin merasakan rahmat Allah yang baru Allah ciptakan. Betul ada yero pusina pun Allah taala seti mancai pamasil lauri atanna. Yang kedua zaman dimulakan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita maka daya ko turung ibosi si boleh-boleh tafaigai aleta bermunajat berdoa kepada Allah tafaigai aleta marellau di Allah taala nasaba maka direlalang hadis na nabita engka dua keadaan yakko folei yero atai marellau di Allah taala musti na tarimi fadongan na Allah taala. Apa itu? Salah satunya adalah saat kondisi turunnya hujan. Jadi yakko turung ibosi aja na tamalan manenna tafaige memen ni aleta berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya doa turunnya hujan Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an mamagi-magi insyaallah
ya kuna faturu bosina pung Allah Taala na fafole barakai na fabelai dan fole facallanna mudaratnya daripada turunnya hujan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala na bukarngiro akalata na wadding inawanawai aleta na batture dalang atita na wadditoy insyaallah ifat dupa dalam amal ibadah yang soleh, khususnya riwayatuna turun hujan, yaitu memperbanyak berdoa dan memperbanyak merenung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah nafak barakah pung Allah taala yarbosinna. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.